تركيا و تنكرنا كردان جسر خطي حتى بن خطي جهر كسي وناسه كو هريما عفريني سالا 2018 هاد داگر كرنا عفريني وكي قوامك چاورينه كري و جنشكاوه به بگلکان سير و عجيب هات لگلو هايات جهيا گو بريارا داگر کرن و ترکرنا گلک هريمن كردستاني ين رجاوای فراتي نزیکا 100 سالیه لقلم کتیه ترکیه گو پشتی شرای ملازگری یه سال 1071 دولت آخوه لسر سنگا ولاتین کرد، ارمن، روم و نتاویندن آوا کر حتی روژا ایرو هنرا خویا ماشاندنا گلین رسن و جنوب اساس کرنا دموگرافیای ولاتان دومینه پشتی گو دولت عثمانی کد بر سکراتی و کومارا ترکیه آوا بو ترکان لزدا خباتین خوی نجات کجیه و جهول را کرنا گلین خو جه این هریمه دوی بواره ده دولتا ترک آگول سرهیمه نتو پرستی و فاشیزم آوا بو پشتی گو ارمن، یونان، روم و گلین رسن این روژاوا با کره دولت قداندن آن کرن ترک بری خدا کردان انجمانا چاکساز کرنا روژلاتی چیه؟ ده 8 ایلون 1925 ده سرک ترکان مصطفى کمال اتاتürk انجمنک تایبت با آماده کرنا راپورک برفره آل باره مسئله یا بناوی چاکساز کرنا روژلات انادولی پیوردار کر انجمانا گو اسمت اینونوی با اصل خو کرد سروکاتی لیکر خو سپارت بو برنامه یا چاکساز کرنا روژلاتی یا گو اوجی لجر سرپرشتیا زیا گو کالپی با اصل خو کرد هات بو آماده کرن ده 14 ایلون 1925 ده دناو هفته یکی ده اندام انجمن عبدالخالق رندا راپورا خو پیشکش کر و به حسرت دیار کر کو پارزگهین روژلاتی ین دولتی لجر سرور یا آبوری و زمانی یا کردانن در راپورا خوده عبدالخالق رندا پیوستی پیدید گل گلک جهن استراتژیکن باکوری کردستانی ترک بین نشتجی کرن هرچندی پروژه یا ترکرنا باکوری کردستانی به تمامی بسر نکد لیدملی ششتنا کردانش زمانی کردی برچی کرنا باکوری کردستانی کوچبر کرنا زانا و پسبورن کرد و ترکرنا بش کردستانی روژاوای فرات ده بسر کد لوی بش کردستانی آنگول سمسور مرش دیلوک و ملتیه تیرا خو ترک هات نشتجی کرن و پروژه برگرد وکی نمونه ریجه یا کردان لدیلوک ایج صدی 6 زیده تر بو لی ایرو روژ ریجه یا کسین کردی آخیف جی صدی 20 بهتر ناجو جی سرخطی بر ببن خطیفه لبش کردستانی یل روژاوای فراتی شانس عفرین او بو لجر خطی کتبو بو بشکی روژاوای کردستانی و جماکینه یا ترک کرن و چاند حیلاندنه یا دولتا ترک رزگار بو لی پشتی شر نفخوایی یه سوریای قومی و کردان بریا هزین خوین پاراستنه یه پگو یه پجی ولات خو زفت کر و بری و بریا که خو آوا کر ترکیه راپورا خو دیسا جبر کشک و صندوقان درخست و خواست کو دریجی روژاوای کردستانی بکه وی جاری گوهرتنا دموگرافیک نه به ترکان لی بچکدارین سوریایی ین کری گرتی و مال باتین وان و پیک هات ده 18 آدار 2018 ده ارتشا ترک و کومکن اپوزیسیونا سوریایی ین گریدایوی عفرین داگر کر و 300,000 کردین رسنین عفرینی جه و واری وان بدر کرن لگور راپوره که ریخستنا مافن مروان عفرینی حتی داویا سالا 2021 دولتا ترک پشتی 4 سالن داگر کرنه نیزی 400,000 عرب و ترکمن لعفرینه و گندن وی نشتجی کرن و پیره ریجه یا کردان لعفرینه جسادی 95 دا که جسادی 25 میتنگه و داگرگهین دولتا ترک میتنگه و داگرگه ها پیشین آگو بسر پرشتیا ترکیه لسر خاکا عفرینی هاد آوا کرن داگرگه ها بناوی گند شامی بو او میتنگه
دوپازدê çiriya paşîn a 2018 de ji hêla komên cihadî yên gundawarê Şamê ve hat avakirin. Li gor raporta navborîya rêxistina mafên mirovan a Efrînê, ji wê çaxê ve heta roja me nêzî sih dagirgeh û sih kamp li Efrînê û gundên wê hatine avakirin. Ev guhertina demografîk a ji kokê ve bi serperestiya Tirkiyayê û desteka darayiya rêxistinên İslamîst ên Tirkiya, Kuweyt, Qeter û Filistîniyên 48 pêk tê. Li hêla din, hevpeymaniya niştîmaniya opozisyona Sûriyayî û Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyayê enekesê. Van projeyên qirkirina Kurdên Efrînê hem bi bêdengî û bangeşiya di amyarên ragihandinê de hem jî bi amadebûna li rêw resmên vekirina mêtingeh û dagirgehan destek dikin. Binêrîna te, piştî 4 salan ji dagirkerî û koçberkirina Kurdên Efrînê, Kurd çawa dikarin rê li pêşrûyê nû yê plana çaksaziya rojhilatê bigirin û Efrînê ji nav pencên Tirkkirin û Erebkirinê rizgar bikin.